Keriso, lo tatou ali'i, ma lo tatou whaola, ina i o tatou mātua matutua, ia o ngā itaitasi, ia mese lava na i o tatou whanau, o mawhai o na tatou mafuta, I le nei tai out. So praise the Lord that we're able to gather together. Greetings to all of our church, the body of believers, the brethren, the brothers, the sisters. This is the most joyous time for the believers to come together so that we can hear the word of the Lord together as the word teaches us how we must walk every day. So vi ia le atua, ia whaatalofa atu fo inisio mawhai o na maua mai le tatou launga I le nei tai au I unga o benga ta whailani. O le au taita ina I tatou le talo, o na tatou whaalungonongo le whatasi mao I le awhionga pa ia a le atua. Let us pray. Whaataitere lava no mātou ta mā, o le vi inga e au lava o na whaafoi a te oe, pe o na mafuta ai le tino Keriso. Ne le ngata I le nei whale, ai so se vaenga lava o le nei atu nuu, ma atu nuu o mafuta le ainga o le whaatuatua. Vea lava le nei taimi ma whaamanuianga I a te I mātou, le mātou whaanongolongo, awa o mai lau fionga pa ia, a mataina le nei vaenga o le saunina I a te o whaaiwina fo I le nganuenga ala o na ilovi ina e ala atu le swafo Yesu Keriso le mātou te talo. And we all say, Amen. Amen. E manuia I le alufa tunoa o le atua. Trust that you are well in grace and in peace of our Lord. Le asu e meno tusi mo le tatou mata upu I le nei tai au. Maole mua mua Tesalonia, lona mata upu mua mua. 1 Thessalonians chapter 1. And we've started this particular letter of Paul to the church in Thessalonica. So for those of us who have started the journey with us in this particular letter or this book of the Bible, it's a wonderful book as we go through as the word of the Lord teaches us. O le whaua wina le tatou mata upu I le nei ekalesia. Na tatou vaaia I le vaiaso na te nei. I vaina e tolu e loa I le ekalesia o filifilia. So last week we looked at God's elect and how 3 points of verse 3, particularly in verse 3, highlighted in Paul's letter what it means to be God's elect. O le filifilia o le tangata e avea ma tangata whaatuatua, pe avea ma ainga o le whaatuatua, e awala I tonu o le ekalesia. So tonu la vaenga na tatou vaaia I le whai upu e tonu. Whamai le vaenga o le whai upu e tonu mua mua, o loo iai, e lea unoa o na matou manatua la o tou ngaluenga I le whaatuatua. O le tangata ua filifilia, le tangata ua whaolaina, le tangata ua Faamaonia, le whaolatanga a Yesu Keriso I lona olanga, e vaaya I ngaluenga vaaya, ngaluenga whaatino. That one of the first parts of a genuine faith, or the mark of a believer, was we saw in the beginning of verse 3 where it says, Paul says, he remembered in his prayers this particular church, their work of faith, remembering that word work meant it's the deeds, it's the act, it's the actions. So a person of faith, a person who is elect, we can see by their works. E vaaya lo whaatuatua, ma lo le Faamaonia o lo whaolaina. I au ngaluenga whai. Amen. Lua, the second part that we saw in verse 3. For me le vaenga lona lua na tatou matamatai, e le ngatai la o tau ngaluenga I le whaatuatua, e wha mai ma le whaamalosi I le alofa. Na tatou lava aia I le upule na le whaamalosi I le alofa. I totonu o ngaluenga a le ausole nei I Tesalonia. Sava aia I le puapua ngā tele. Sava aia I na whaati ngā ina, whaasawa ina. Ai whamai na vaaya I lai I le teimi o puapua ngā, le whaamalosi I le alofa. Peo le wina na le upu o le whaamalosi I le alofa. I te ia o puapua ngā ma ti ngā ma whaingata.
we saw the second part in verse 3, that not only he remembered in his prayers, Paul says, your work of faith, but also your labor of love. And the meaning of the word labor there was the energy or the effort that went behind the love. Why was that so important? Was because they were facing persecution and tribulation. So this church, this young church in the faith, they were facing persecution and tribulation, but their labor of love was something that we can identify as a mark of a genuine church, that they were a faithful believers, a faithful group of brethren coming around the church. Na vaaye Paulo, la lato ngan wenga I le whātuatua, o le lato whaamalosi I le alofa. Ai whamei maletu maupea I le whaamoemoe a. So le vaenga na lea I le o langa o le soifua, o oe le tangata whātuatua, e hao ina tū mau. E hei te me whaasanga tauma I le whiri, e sao. E hei fo I te me e whaafia ngai ei oe ma whainga tā, o le soifua ma le ola o le tangata Kirisiano. Ai o I la e loa, ina e senga o le tangata whaolaina Faamaoni. Ona e tū maupea. Ma le tua le whaamatalaina o le upuna tū maupea. E le whaanga e tia. E le malue lue. Ai sea, ua tū maulo lo whaatuatua I le wha moe moe. O le ale wha moe moe, o le ola e wha vavau. O le pio le mafuanga telele na e le malue lue ai. Lo whaatuatua, a wā o lo e tuli matai le wha moe moe, o le tangata Kirisiano, o lana wha moe moe, o le ola male manuia, male ola e wha vavau, ma Yesu Keriso. Praise God. So the third part that we saw was that he remembered in his prayers their work of faith, their labor of love. But the final part was there was the patience. And as believers, to affirm your belief or your Christian faith, one of the things that we need to see is the enduring part. It's the endurance part that it's your faith is cemented. It's the endurance, but this is the endurance and the hope that we have hope. What's the believer's hope? The meaning of that word hope that we looked at last week was that we have an assurance of eternal salvation. So that's the hope of the believer. So these were the three things that we looked at last week as marks of a believer. But this week, it's almost like a part 2. But we look at the rest of this chapter from verses 5 to 10. I'm going to quickly take us through 5 further marks. So le tai ale nei, e whai wina ato, lava na mtaku mua mai whai poe lima o whai po se furu. I isi foi va aina. I le whaelonga e loai, le e kale sia na whaolaina Faamaoni le auso le I Tesalonia. So we're looking at, whereas last week Paul identified these marks of a genuine church, this week he's actually going to look at what he saw. What he saw when they were converted. So pe ole tatou vavai fe puye lima ilona faitawina e lima ni vaenga tatou te iloai e tala noa Paulo ile mea na vaai e Paulo ile teni na whaolaina ile e kalesia lea e yei la vaenga e lima tatou te vaai ai na iloe Paulo ma Faamaonia ile loto Paulo ole e kalesia lea ua Faamaoni lava le whaolatanga, o Faamaoni lava le suiga. So le la ki autu ai tātou I le tai aole nei, o le Faamaonia, o le suiga I Tesalonia. So tātou mtaupula na tai aole nei. So today's sermon is entitled Past Conversion at Thessalonica. Going to be looking at 5 parts. The first part being the gospel presentation. The second part is that these brethren, in their conversion, they became instant followers. Third, we see in these brethren that they became an example to others. Third, these brethren, they turned away from idols. And fifth, we will look at the fact that this brethren, they anticipated the return of Christ. So these can be identifying marks of what a genuine believer should look like.
And so we're looking at their past conversion, and Paul identifies these things. I'm going to read verse 5 through to 10, and then our Samoan Bible readers, if you can do the same as well. Verse 5. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything, for they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. Maua fa Samoa, tatu fai tau uma fai puia, lima o sfulu, ia. Ina ia o tau au auna ile atua soifua ma le ua monu. Ma ia whaatani atu ilo na alo mai na. O le na toe whaatu ina mai e ia na ye o ti. O Yesu lea. O le la ea I mai a tatou. Ai le toa sa asari. E lima mi vaenga o te fia tala noa e winga I le suinga o le ekalesia lea o tangata ia I Tesalonia. Ona o le whaoratanga. O le vaenga mua tātou te maua I le whaiupoe lima. There are 5 parts that we want to look at today. And the first part we see in verse 5. And it's the gospel presentation. And the fact that this brethren received. They took it on board. They accepted the gospel that was presented to them. O le vaina mua o le launga, o le tala le leina fola le tala le lei lea na whaalongolongo iai le auso ia I Tesalonia. Fa mai le vaina mua o le whaiupu e lima, a wā e le I o atu la mātou tana le lei ate o tō na o le upu. O le upu le na whaalongolongo ai le auso I Tesalonia. E le na o se upu a Paulo, e le na o upu a Paulo na ia tautala ai. Ai whamai le vaenga o le whai upu le na e lima I le tai au le ni. Ai whamai o le upu sa iei le mana, ma le ananga pa ia, ma le mauti noa lava. So when we look at verse 5, and the first part that we see from this particular message today, that the presentation of the gospel to the brethren in Thessalonica, the presentation of the gospel to these brothers and sisters at this young church, we see here that Paul writes, our gospel did not come to you in word only. And here we understand that the word of the Lord is a powerful vehicle. The word of the Lord is powerful. Because it says there in 1 Thessalonians chapter
2, verse 13. If you flip over the page, it says, "This reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it not as word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe." So this brethren here, when they heard the gospel, they received it, they welcomed it. For me, se furuma le tolu, ile temi na whaalongo longo aile a usole nei, ile fola ina o le tala le lei. For me, whai pasuma tolu im ta apelua, for me na lato whaalongo, ma lato talia. Pio le ese sengale na o le upu atangata, ma le upu o le tala le lei. Lea nei loa le lei e tangata nei I Tesalonia. For me, le whai pasuma tolu im ta apelua, for me, na oto whaalongo mai a te imato, ua le talia o tau o le upu atangata, ai peitai o le upu a le atua. Praise the Lord. So ole va'aina mua tātou te va'aia I le teimi na whaalongo ai, tangata nei I le au maina e Paulo ma Siluano ma Timoteo o le tala lei. For mai sa lato talia, for mai sa lato whaalongo, e le peise I o upu a tangata, ai for mai o upu a le atua. Praise the Lord, that in that verse 13 of chapter 12, that they received it, they heard it, they welcomed it, not as the word of man, but the very word of God. It says that it's the word of truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. So the presentation that they heard, when Paul and Silvanus and Timothy, when they were sharing the gospel, remember back in Acts 17? That's where the story of this particular church, the birth of this church, they heard of the word and they received it. Not as the word of Paul, not as the word of Silvanus or Timothy, but the very word of God, the truth of the word of God. So one of the marks of a true church, or the marks of a true believer, is the receiving of the gospel message. Amen? So I tato va'ava'ai fo'i, for mai me whai unga whai pule nai lima, for mai ina ua o tau I loa la mātou a mio ona o tau, a o mātou iai ma o tau. Lono wina, ina ua va'ava'ai tangata nei ia Paulo ma Siluano ma Timoteo, for mai o le lato whaalongo I tangata nei, na lato I loa ai, e iai le mana I le whiau o le tala le lei, lea o mai ma I lato. O le tāua ia o le launga ina o le upu a le atua. Ona o le upu a le atua, e lea o se upu tangata I tūla I atu e launga. The very preaching and the teaching of the word of God is not the word of man. And that's why it's so powerful. And so these people, at the end of verse 5, you see there that as you know what kind of men we were among you, for your sake. So these brethren saw Paul, Silvanus, and Timothy, heard the message that they were preaching, and understood that what they were saying were the very words of God and the words of truth. And so that's why we know that the word of God is powerful, even as we gather today. So the presentation of the gospel is one of the first marks of how believers would receive it. So o whaelonga mua ia o le tangata whaalongolongo, tātou ia lo whaalongolongo I le upu a le atua, pe a mai lo whaalongo. Pe e te talia le mea e te whaalongo ai, e tusa ma le upu moni a le atua. O I la tātou te iloa, I le upu moni a le atua. This is how we know what is the truth. And it says in verse 5, in verse 5 it reads out like this: For our gospel did not come to you in word only, but also in, number 1, it came in power. The word of God came in power. O le upo le atua, o lo o iai le mana. Ne mafuanga na talia e tangata nei le mea na lato whaalongo ai, ona, wha mai le whai unga o le onga tutongo le whai koe lima, wha mai ele I o atu le mato tala le leia te o tona le upu, a o le mana.
O le upu le atua e iai le mana. Amen. No mafuanga na mawhai o na talia e tangata Thessalonia, le tala le lei, ona, a o tala no atu Paulo, sa iai le mana. Fa mai le mua le Tesalonia alon ta upue lua. First Thessalonians chapter 2 verse 4. Fa mai fai pue wha, ai peita, I wha pei o na tatau le fina ngalo le atua, na te tuuri na mai atu I mātou le tala le lei. E wha pei fo I o na mātou tau tala atu wai, e le ina fia mai tangata, a o le atua, o le tofo mai, your mātou roto. That the very word of God is powerful. We remember in Hebrews 4 verse 12, for those of us who have memorized that verse now, Hebrews 4 verse 12, it says, for the word of God is living and powerful. The reason why they received it, because the very word of God that Paul was preaching was living and powerful. Hebrews says that it's living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. O le malosi anga o le upu le atua, le mori mawina I foi le tangata na tusia, le tusia e Peru. Le tusi na e Peru alona mtapu e wha mai olo o ola le afionga a le atua. Le upu le atua lo a o inai tātou. Olo o ola. Family si upu fa Samoa, mai olo o matua ngalue. Pei o le mafua anga le nana talia ai, e te tangata Tesalonia le upu, awa le upu olo o iai le mana. Le iai le mao si anga. Famai e mawhai le upu lea, ona, excuse me, famai e sili lana maai, I penu uma, e whaatau maai tu, famai e mawhai ona vai, foi e o lava, I le vavai e seina o le loto male anganga o ngā tino foi ma ano o iwi o lo wha masino foi I manatu ma filifininga o le loto. Ma fuanga le nana ngā lue e le upu le atua li wha alongo o tangata Thessalonia a wā o le upu e iai le mana. So e fo ita to whai tau whai pue whima wha mai a waili te lia o tōna mātou tana le leia te o tōna le upu a o le mana lua male anganga paia. O le upu e yeile anganga paia. Praise the Lord. The second part that we see in the reasons why they were able to receive it, accept it, and hear it, and because there was power, that the word of God is powerful. But second, it says there in verse 5 that you not only received it as word only, but also in power and in the Holy Spirit. In the work of the Holy Spirit, let us look at 1 Corinthians chapter 2, verse 5. Says, and here we see that the work of the Holy Spirit is also at work when the word is being taught. Verse 4 and verse 5. It reads, and my speech and my preaching, this is Paul, were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Whatever I le mana o le tala le lei. Te ni uma e tau tala ni le tala le lei. O lo iai le mana, o lo iai le malusianga. Lua, o lo iai le anganga pa ia e ngā lua e ina lana afi o ngā mana. Lele whamei Paulo, whamei e sauni la upu po au la aunga mautala inga I upu maadi e. Ai peitai, o le whaasino mai e le anganga ma le mana, ina ia le iai lo o tau whaatua tua I le poto tangata, a o le mana
o le atua. O le whaolaina o tangata, e ala I le mana o le anganga pa ia, o lo onga lua I le teine, e tala ina I le tala le lei. That every time the gospel is preached, every time the good news is taught and preached by the preachers and the teachers, the Holy Spirit continues to move. That the Word of God is powerful, but the Word of God also has the power of the Holy Spirit. And those words that Paul writes to the church in Corinth, he says, my speech and my preaching were not with persuasive words or human wisdom, but the demonstration of the Spirit and of the power. It says that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. What an encouragement for us, that our faith isn't based on what we as humans say, as your elders, but our faith is based on the work of the Holy Spirit through His truth. Praise the Lord. So if we to fight out ile Efeso ile Thessalonia, for me fai puelima, ile ngata ile mana o ia ile tala le male nana pa ia ai fa mai a toa male mauti no lava ina ua o to I loa lama to a mio ona o to ole mauti no le o lo tala no ai le tangata le nei o Paulo ia Thessalonia, fa mai na lato fa no mo lato mauti noa lava le upu o le mana le upu lea mauti noa pe matua mauti noa ai mauti noa no se mea e te leto e pe silinia rono winga fa mai o fa alongo tangata nei o Thessalonia na lato I loa lole upu le tala le lei e le ngata sa yaile le mana na yaile nganga pa ia ai fa mai Paulo ua tau I loa na mauti noa ia te o tau le upu le atua. Not only did they receive the gospel presentation that Paul came with to them, they received it because of the power of the word. Amen. They received it because of the Holy Spirit that was working in them. But third, that they had the most assurance. When we look at that verse, it says there in verse 5, and in much assurance. When we look at the word plerophoria, it means the most certain confidence. It's the most certain confidence. When they heard, and this is a young church. This is not a church that Paul's been dealing with for a long time. Remember, he was only there for 3 Sabbaths. Then he was there for a couple of months. Then he moved on. But when Timothy came back with the report, Paul remembered that when they heard the gospel, they received it with much confidence. That means they heard it, and they believed straight away. This is amazing, the story of these brethren. They received it in much confidence. Plerophoria. In Isaiah 55, we read those very words of the prophet in the Old Testament, verse 11, and he talks about the word of God being like the rain that comes down and the snow that moistens the earth. And this is what the word of God says with regards to His word. He says, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. That the word of God will achieve what it requires to do. It says there, my word will go forth, and it shall not return to me void. It shall accomplish what I please. That's the power of God's word. That's the assurance of God's word. Whamere Isaia nā alona tāpue 5:5. Whaipoe spuma le tasi. Whapela na whaitawina. E whatatau I le upu a le atua. E whapea fo'i la upu. E anu watu ai lo umutu. E le fo'i mai fua ia te au. Ai peitai e whaia le mea o te loto I ai. E manu ia fo'i le mea o te awina ati wai. Pei le winga le nā o le upu le nā o le tato tusi whaitau. O le mea ua mauti noa. So le upu le atua, e whaia lava le mea e whina ngalo ai le atua, e ala I lana upu. So pio vaina mo mua le tato te mata I le tai ale nei. Ina ua whaalongo tangata Thessalonia, na lato talia, na lato talia le upu, na lato whaalongo ai, ono le upu lo I le mana, lo I le ngana pa ia, o le mea ua mauti noa. The 3 things that we understand from today's, that when we look at, when Paul looks at the past conversion of this church,
Another mark that he saw was that they heard the gospel presentation, they received it, welcomed it, heard it. Why? Because there was power, there was the Holy Spirit, and there was the most assurance. There was a confidence in them hearing the gospel message. 2, let's move on. Verse 6. Faamaonia whaitawina sa oto whaaoao mai fo'i ia tei mātou. Sa oto whaaoao mai fo'i ia tei mātou a toa malea li'i. In verse 6 it says, and you became followers. So the second part that we see here is that this brethren, this young church, they became followers. So the second part that we see with regards to the past conversion of the church at Thessalonica is that they received the gospel presentation, then they became followers. Ele ngata na lato whaanungo longo i le upua le atua, te lia le upua le atua, onolo i ele mana, le nganga pa ia, ma le mea ua mautinoa. Ai whamene whaipoe ono, lua, sa auto whaao mai fo'i ia te i mātou. Ole autu lona lua o te whiatala no ai, tātou te vai I o tangata muli tai. Sa avea tangata Tesalonia ma le ekalesia I Tesalonia. Faamaonia no lato suinga ina ua muli tai I lato. I le mea lena o ina I Paulu. Whamaile whaipuna ono. Sa auto whaao mai fo'i a te I mātou. A toa ma le alii. Ina ua auto talia le upu I le puapua ngā tele. Ma le oli I le anganga pa ia. Whamaile le tala anga o le ekalesia lea I le tusianga luenga mta koe suma fitu. Whamai e to a tele. E le to I titi le whainu mera. Whamai e to a tele I lato. Ua muli. Ya Paulo, Silvano, pa Timoteo. That in Acts chapter 17, when we look at the story, it says that many, let me look for the right words. It says there that many, not a few, of those who were in Thessalonica became followers of Paul, Silas, Silvanus, and Timothy. Praise the Lord. The meaning of the word follower comes from the Greek word mimetus, and that's where our English word mimic comes from. To mimic somebody. But the word mimetus is the Greek word, and that's the meaning of that word is to be an imitator. So these Thessalonian brethren, they became imitators of Paul and Silvanus and Timothy. That's another sign of the true change, the true conversion, that they left their old way of life, but they started to mimic or to follow or to imitate Paul. It says there in 1 Thessalonians 2 verse 14 again, it says, for you, brethren, became imitators of the churches of God back in Judea. Faamaonia kalesia le, faamaonia pasuma fanta koe lua na Tesalonia. Faamaonia au soe wo auto whaawao I kalesia ale atua I Utaia. Maina whaalongo lo le kalesia lea, muli tai loa avea loa I la tau matangata e whaawao. Pia ai mata I so sautama po loa tali po loa fine ai whaawao I au mea nai whai pia le atale nā tātou te vaia I le ekalesia lea o le tangata wa avea ma tangata muli tai. Whamaile e perule nā e sfuma le tolu alona whai upo e fitu. In Hebrews chapter 13 verse 7 we see there that the author encourages the believers to follow or to imitate those who teach the word. And it says there in verse 7, remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. So as believers, we look at our elders, we look at our preachers and our teachers, and their conduct must be of a certain way that the church will be able to imitate the leaders. That's a huge role and responsibility on us as your leaders. Atato matamata le faamalosi le na le tustala e peru. Famele fai pue fitu. Ia o tau manatua o tau taitai. O e ua fola atu le fionga ale atua ia te o tau.
ia oto faa wao ilola to faa tua. Amen. O le wha maa losi le nā le awhionga pa ia le atua, ina ia vea I tātou matangata muli tai I tangata wha tua. Ina ia vea o tau tai, me mawhai o na muli tai ai lo o tau tangata wha tua. Praise the Lord. Sorry, cool. That's our second part there. For me, ngata yo o tau tai, and for ai le whai poe ono, if you look at verse 6, not only was Paul recognizing that they were following, they became imitators of Paul and Silvanus, but the very first line it says, and you became followers of us and of the Lord. And I love that part that Paul actually recognizes that. Paul wasn't saying, you don't just follow us, you don't just imitate us, but you imitate us because of our faith, but you also imitate the Lord. That's the ultimate example of us. For me, Paulo, ele ngata na tō muli tai, pe tō whaawao mai a te I mātou, e wha mai, sa o tō whaawao mai fo'i a te I mātou, a toa ma lea liki. O lea liki e pito siri o na whaamua e na tātou whaawao a. O lo iaio o tō tai le whātua, ahe o lea lii, pe o le vaenga le nā Paulo le kalesia lea, wa veri nā tō mai e whaawao I lea lii. Fa mei le mātai o e luas e sfulma le ono, lo iai ukua le a Yesu whaapea, fa mai aise tasi e fia muli mai a te au, aua ne usi tai o ia te ia, fa mai aia ave e ia lona sa tauro, ile muli mai a te au. Te ilo leo langa muli I le whaola, o leo langa muli I le ali, o leo mo langa e hamualo sa tauro, mai muli Le ale winga, e te oti a oi ia te oi, ina ia e ola ia ke riso. Praise God. I love the fact that that Christ uses these words in Matthew 16:24 to talk about those who follow him or who desire to follow him. And he says in verse 24, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. The life of a disciple, the life of a follower of Christ, is that you die to yourself, but you live in Christ, right? That's the meaning of the word taking up your cross and follow him. And I love the fact that that's what Paul saw in the church at Thessalonica. Ole atane na sava aya e Paulo I le auso le I Tesalonia. Ole kalesia le kumi se taimi sa whaavai ai nei loa I e Paulo ole kalesia na muli tai. Na whaalongo loa muli tai loa a whaoao I la tō. For mei whai pue ono, sa o tō whaoao mai fo I a te I mātou a tō ma lea li ina ua o tō talia le upu I le puapua ngā tele, male oli mai le anganga pa ia. O le kalesia le o tātou ilo, o le kalesia na whaafsa ngai ma le puapua ngā masaubanga I le taimi na a matai le kalesia. That when we read the rest of verse 6, it says you became followers or imitators of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit. That this church, they were a brand new, young church, and yet in that newness of the church, another mark of their belief was that they received persecution. They received tribulation pretty much straight away. If you look at the account in Acts chapter 17, this church was a church that faced persecution straight away. But they said here, they became followers, but they received the word in much affliction with joy. Amen? That's a juxtaposition. If I feel ngai lua, I famele kalesia there, for me na lato avea mafao ya Paulo masiluano matimoteo a toa malealii. I famele ina ua lato talia le upu male pua ngā tele, male oli mai le anganga pa ia.
Pie, e tu whawhia ngai me lua, ai o I tātou te loa, o le ekalesia na lātou wa mauti noa ia te I lātou, le tala le lei a. Amen. E ui ana whaafsanga I lātou ma le sauanga, ma puapuanga, ma whainatanga o ia te I lātou. Ai whamaisa iaile oli mai le anganga pa ia. Amen. O ia te oile oli mai le anganga pa ia. Praise the Lord. Do you have that joy in the Holy Spirit when you're journeying through tribulations or difficulties of the journey of faith? Romans 5 verses 3 to 5. And Paul writes this to the church in Rome. And he says, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Se feita mele tu sile na Roma fabon molem ta pue lima ia. Ole o sai tu kuai le mantinoa. Ole mantinoa tu kuai le Faamaonia. Ole Faamaonia ko I le mai. Awa o Faamaonia mai le rofa ole tua I o tātou rotu ele angana pa ia. Wa foi mana mai a te tātou. Brethren, you know, when we face tribulations, that when we face persecution, the Word of God clearly tells us that we glory. As believers, we glory in those times of hardship. Why? Because we know that it produces perseverance. And perseverance, it says, it produces character. And our character produces the hope. Praise the Lord. O le mafuanga e mawhaiai o na tātou ono sai. Le upua lena whaimai a Paulo. Whameo ono sai e tupu ai. O le pupuanga e tupu ai le ono sai. O le ono sai e tupu ai le mauti noa. O le mauti noa e tupu ai le whaa moe moe. Pēnā o na tātou talatala noa ai a. O le tangata whaa tuatua. O lo o yailo na whaa moe moe. Awa nei e whiu ngō fie a. Awa nei e tuku muli ngō fie. A ia e iloa. O le tangata whaa tuatua. O le tangata e yaile vaenga lea o lo soifuanga. Le la mo whaamanatu mai le tuspa ia. E mawhai I le vai taule nā o lo soifua. O na whaapea o na e ono sae ai. I taimi o kōkua ngā. Mawhai o na e mauti noa ai. Ina ia tupu ai pea lo whaa moe moe. What a wonderful reminder for us today. That even during the trials and the times of tribulation, we can face it with joy of the Holy Spirit. Number 3. They also not only were imitators, they received the gospel, they became imitators, but they also became an example. So, e le ngata o I lātou na talia le tala le lei, sa avea I lātou matangata muli muli tai, I le taimi o le whainata, ai ona tonu whamei wa avea I lātou ma wha o ao mo isi. So, whamei whaita wina o le whaipue pitu, o lea ua avea I o tau ma wha o ao, I e ua whaatuatua uma lava. O le winga o le upule nā whaatua o le whaa o ao. O le tuua lea o se whaavai ina ia avea ma mea e afo e mawhai ai o na whausi ai se mea a. So a whai o iai se tusiata e whauina ai se whale. So o le tusiata e whapea o na whausi ai se whale. The meaning of the word example there comes from the Greek word typos. And the technical meaning is the pattern and conformity in which something is to be made. So it's a pattern, and then you make something. You generate something out of that pattern. Pese pattern for ngale ngaka sui sui. So le winga le na le upule fa wow. But in its meaning with regards to our Christian faith, it's men worthy of imitation. That's the meaning of the word typos. And typos is
men who are worthy of imitation, and they became an example. So this young church immediately became an example for other believers. Praise the Lord. Praise the Lord. This was a young church. They were only a few months old, and yet they became an example. For me, le upule na lo whaanga e Paulo ya Timoteo. Ile mo Timoteo mta koe whawhai koe sumalua. Olo iei upu e whaapea tuai Paulo ya Timoteo. Awane ino se tasi lo tau lea lea. Mai a ia whai oe ma whaaoa au ie ua whaatua tua. Ile upu, ile a mio, ma le alofa, ma le loto, ma le whaatua tua, ma le le ngā ia. Pima nei o le whaamatalanga le na a Paulo ya Timoteo. E mawhai o na tatou whaalau tele le wingo le upu lea, a vea oe ma whaawau. Pio le ata whuilana wa ai e Paulo ya Tesalonia. That Timothy was encouraged and exhorted by Paul himself, and I guess I use these words that Paul says to Timothy as a way to just to sort of expand on the example that Paul is talking about this church, Thessalonica. Because Paul says to Timothy in 1 Timothy 4 verse 12, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. That we as believers will ultimately be an example. And this is a mark of a believer. Peo le whailonga lea, e loa i o oe o le tangata whaatuatua, a wā e mawhai o na avea lo soifua, ma ata whaataitai, ma mea e mawhai o na whausia ele o langa o leisi tangata whaatuatua. Amen? Amen. That we ourselves can be an example. As believers, that's a mark of a genuine believer, that we can be an example to other people of faith. Praise the Lord. For me na ia o le whaipule na e iwa. For me wa vei la tō mawhaawa o i whaipue walu. Wa vei la tō mawhaawa o i e o whaatuatua o malava o i Makedonia a tō ma a kaia. Me whaipue walu. A wā ua longo atu. Nai ia te oto, lea fionga a lea li, e le ngata I Makedonia ma akaia, a ua salalau atu, fo I mea umalava, le tala I lo o tō whaatuatua. O le whaawa onga na tuina e le ekalesia lea I Tesalonia, fa mai ua salalau, fa mai ua longo le tala, ua longo le tala e wina I le whaatuatua o le auso le nei. The believers in Thessalonica, it says in verse 8, for from you the word of the Lord has sounded forth. And it's gone out into the region. It says it sounded forth not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Remember, Thessalonica is one of the commercial hubs or the major cities in the region of Macedonia. So Macedonia was a wider region. Thessalonica was one of the cities, but it was a main city. And so because it was a business hub or a commercial hub, so a lot of the travels of those who were doing business in the region at that time would travel through Thessalonica to travel to other parts of the region. What happened was, every time people would travel through the city, they'll hear the message of the gospel through this brand new church. Then they'll carry on and start telling the rest of the region, hey, those guys at Thessalonica, they're pretty faithful brethren. O le tala leo wasalalau, o na manatua o Tesalonia, o se ai o whaataunga o loa. Lona winga, a malanga maitanga te whaia lato, malanga whaapisinisi, e mawhai o na lato a vea le tala, e winga ile a uso le nei, ma lo lato whaatuatua. Lea lawa a vea ila tau ma whaa o ao. E whamai le upu le nai whai koe walu, whamai ua longo atu nei a te oto,
le awhionga a le ali. O le winga le upu nā longo atu, e sauma i le upu e lengi, e lona o lona winga, o le pū ua ilia mā losi. So ai whaalongo i se pū a ili mā losi, pe ili le o tele. Pe o le whaatinonga le nā o le tala le nei lea ua mafua o na salalau. Ona o le auso le nei. The meaning of the word sound forth. It says, for from you the word of the Lord has sounded forth. And that comes from the Greek word exekeo. Exekeo. And exekeo means to blast forth or to sound forth intensely. And it's usually given to a blast of a trumpet. So when you see a trumpet and it's blasted out, the message of the gospel had blasted out, right? All throughout that region because of the faithfulness of these brethren. They became an example. They became typos. And therefore the gospel was blasted out. And I love that. I love that the fact that it wasn't the message about them. It was the word of the Lord that was blasted. Amen. Because of them. Amen? Yes. O le mafuanga o le avea o le tala le nei whamai ua longo atu. Pio se pua ili wha leo tele mama losi le alu watu o le tala. E le winga ia te i lato. Ai whamai ua longo atu le awhionga a le alii. Praise the Lord. E leo i lato. A le awhionga a le alii lewa longo atu. O le tatalo, e whapena fo i tātou Ia vea lo wha atua tua, ma auwala, e longo atu ai le awhionga a le alii. E leo tātou. E leo oi, a o lo wha atua tua, e mawhai ai, o na longo atu le awhionga po le upua le atua, I le lalo rangi atoa. Praise God. That our faith, because we stand on truth, because we've received the truth, we can continue to live out our lives, but that we blast out the gospel, that it's the word of the Lord that is sounded forth. And it says there in verse 8, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything. Ale tangata le ni o koulo e whatatau I le kālesia lea ua avea ma whaaha o wao. Amen? Nā le whai mei loa la le whaipu iwa wao I mātou lava ua I loa ai le tala ia te I mātou I le winga o loa mātou o atu ia te o tau nā. Wa so le tala e o lava I tangata ua whailoa I ma paulo I isi vaenga o lea vaenga le lalulangi. Wa lātou longo tala ia paulo. Hey, vai a uso lea na e amataina I Tesalonia. Matua whaatua tua, matu mau, mamalo losi le a uso lea, I le tala le lei. Praise the Lord. 2 more points. Final 2 points. Verse 9. Whai ua whai poe iwa tātou te vai e li si vaenga e Faamaonia e le suiga o le kalesia lea. Whamai le whai ua whai poe e iwa. Malo o tau li liu mai I le atua nai tupua. Ina ia o tau au auna I le atua soifua. Ma le ua moni. Ma nei ai on whai upulea. Ona o le kalesia le I Tesalonia. O le kalesia o le nuu whapaupau. O le kalesia e ifo I tupua. Ai whamai ina ua ngā tau whaalonga le tala le lei. Whamai na ngā tau li liu mai I le atua nai tupua. Ina ia o tau au auna I le atua soifua. The beauty of this this fourth part that I just wanted to highlight from verse 9. At the end of verse 9 it says, and how you turn to God from idols to serve the living and true God. These were pagan. They've lived all their lives worshipping idols. They lived in a pagan system. But when the Thessalonians and these brethren in Thessalonica heard the message of the gospel, they actually turned away from their idols. They left their old way of life and they turned to serve the true and living God. The meaning of that word serve comes from the Greek word doulewo. Doulewo. And doulewo means to be a slave
to be a slave. They turned from their pagan world to be a slave of the living God. Praise God. Amen. For me, le tala ango tangata nei, for me, waliliu mai, ile ifo tupua, a ua lato liliu watu, ile atua soifua, ma le ua moni. For me, le wingo le upule na au auna, e lata le wingo le upu au auna, ile avea mapolonga. So, ilole le Samoan le wingo le upu polonga. O le polonga le fai mai ia Paulo ia Thessalonia, for me waliliu ese auto mai le ifo itupua, ina ia fai auto ma polonga a keriso, ina ia fai auto ma au auna a keriso. For me le kalatia alonum tapu e lua fai pu e lua se fulu, for me upo Paulo le kalesia lea, ua fa asato roina fa atasi ma ua ma keriso, ai ote le toe ola a keriso o lo ola i totonu ya te au. E fa pe malava se ata o lo au mai i le ola fa au auna lea. When we look at the serving part, the being a slave part that the Thessalonians or the Thessalonians have decided to turn away from their pagan gods and turn and call on the living God. I love that verse where it says, how you turn to God from idols to serve the living and true God. They wanted to be a slave of the living and true God. They no longer served the idols of their world. Let us turn to the book of Zechariah and let us read the word of the Lord with regards to the nations of the world calling on the God of the Jews. Tato fai tau le tusia Sakaria. I upu o lo o whaapea o na tusia Sakaria e whaatatau. I le teime e wala awai no uma a le lalolangi. I le suafa o le atua o Israelu. If you've got your book at Zechariah chapter 8, I'm going to read verses 20 to 23. Because this is what the Thessalonians did. They're a pagan, they're a Gentile city, but they turned to the true and living God of Israel. Listen to what Zechariah has written down. Thus says the Lord of hosts, people shall yet come, inhabitants of many cities. The inhabitants of one city shall go to another, saying, let us continue to go and pray before the Lord, and seek the Lord of hosts. I myself will go also. Yes, many peoples and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem, and to pray before the Lord. Thus says the Lord of hosts, in those days 10 men from every language of nations shall grasp the sleeve of a Jewish man, saying, let us go with you, for we have heard that God is with you. Amen? Samoa, ia. Tango atu tangata e toa tino mafulu ai ngangana onu ese. Plato te tango atu lava i le pito ofu o le sāi uta. Mawhape atu. Tato te o maoto. Awa ua mato whālongo. O loo i ate o tau le atua. Praise the Lord. Ale na whātangu wina i le kane sia Tesalonia. Whapea i Tesalonia. Ale atua soifua lea. Ale atua lea o le atua o le uamoni. This is what the Thessalonians fulfilled. That they were a Gentile nation. They worshipped their pagan gods. And yet when Paul turned up with the gospel, they received it. And then they turned away from their pagan gods to serve, to be a slave of the living and
true God. That's a wonderful mark of a believer. Amen? E ofo ia te i tātou. E ia tua o Samoa. Ai no whaala ina lo wa nganga ma lo loto ma lo manatu. Na e talia. Na e au maia lea fionga lea tua. E whai mau whaatai muanga. Ona alea, ona e riliu ese lea mai atua o tātou tangata Samoa. Ai e riliu watu i lea tua soifua. Ma le ua moni. Le lai whamei sakaria whamei la te tango atu lava i le pito ofu o le sāngi uta. Ma whape atu. Tātou te o ma o tō. A wā ua mātou whaanongo o loo yate o tō lea tua. Praise the Lord. Praise God. That, you know, they turned away from their pagan gods to serve, to be a slave of the living God. Last point, ma lo lava whaanongo. The final point is verse 10. For many whenko se fulu o le tai aole ni. E le ngata na lātou ririu ese mai tupua ia au auna i le atua soifua ma le ua moni. For many whenko se fulu, ma ia whaatali atu i lona alo mai le langi. O le na toi whaatu ina mai e ia na ye oti o Yesu lea. O le lavea i mai a te tātou ai le to asa atali. O le vaina lona lima na tātou te iloa ai, o le e ka le sia sa Faamaonia le suiga o lo latou olanga. Whamei o le e ka le sia e whaatalitali le toia fio mai o Yesu. The fifth part that I want to talk about today, and this is to wrap us up, and Paul finishes the first chapter of 1 Thessalonians. He says that this church was also waiting. They were a waiting church. They waited for the return of the Son of God. This wasn't a perfect church by no means, because we see later on that Paul also has to address some of those key issues or doctrines. But this was a waiting church. This was a church that was waiting for the return. So obviously Paul, in that short time, spoke about Jesus fulfilling the Old Testament, and then also Jesus fulfilling all of what is to come, which included his return. Because in that verse 10 it says that this church, they were a waiting church. It says, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead. That Jesus was explained to the Thessalonican church, or the Thessalonians, that Christ would return. Revelation chapter 1, verse 7. Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Whalinga mo mualo ng tākoe fitu. Kei pue Faamaonia, ele toia fio mai o Yesu Keriso. Whauta, loa fio mai o ia maao. E loa tu foi o ia e mata o ta ngata uma. A toa mai e tu ia o ia. E tau whai tangi tui foi tu ai na uma o le lalolangi o na o ia. E moni. Amen. Le ekalesia le Tesalonia. O le ekalesia sa whaatalitali. Uso matua whawhinge. Pape na foi oe a. A whai wa vea oe matangata whaatuatua. Ia e loa o oe o le tangata o lo o whaatalitali. I le teile toia fio mai ai Yesu. That you as a believer, to affirm that you are a believer, you must also anticipate the return of Jesus Christ. You can't be a believer and not believe his second return. Amen? That all believers believe that Jesus Christ is coming again. And at the end of verse 10, Paul writes that you wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. Paul taught this church that there is a wrath to come, that we will all face God's righteous judgment. Na o oina e Paulo le e kalesia lea, o lo o iai le whaamasinonga, o lo o wanga i mai. Le whaamasinonga lea, e iai le to asa a lea tua. A le whamei whai ua whai upu. Whamei le ngata le kalesia o lo whaatalitali, i le alo e toia fio mai le langi, ai whamei o le lavea i mai a te i tātou, ai le to asa atali. And that's the whole gospel. That Jesus rose again from the dead, he died to save our sins, that he is coming again, that he will also save us from eternal damnation.
those who believe. O le whia atoa ale nā le tala le lea aso mato whawhine. Na maliu Iesu ke riso ina ia whaamangalo ai a tātou o na sala. Na toe tū mai o ia na ie uoti. O lo tātou whaatalitali atu ilo na toe a whio mai. Ai sea, o lo o iai le whaamasino tonua le atua, o lo o anga i mai. Fa mai le lua le Korinito. Lua le Korinito lo le tātou e lima, Peuko se fulu. O wata tau te tutu atu umalava I luma o le nofoa whaamasino o ke riso e te tawai. Ina ia taitasi ma talitali I mea na whaia I le tino. E pei o mea na whaia. E lelei. E leana. E tutu umata tau taitasi I luma o le nofoa whaamasino. Pina ma mea le nao le ato le kalesia le ua mai mo tātou The beauty of the reminder of this church, it reminds us that we will all face the judgment of God. We will all stand before the judgment seat of Christ. It says there in verse 10, 2 Corinthians 5, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Your opportunity is now. Your opportunity is while you're alive. In this earth, because you can't do anything about it when you die. People tend to talk about things that you can do after this life. May we be reminded that now is the time. Now is the day of salvation. That's what Paul writes to the church in Corinthians. Amen. So we looked at 5 things today. That was a sort of a quick whiz. Through verses 5 through to 10, around 5 things that we saw in the conversion of this church. So at the time they were saved, Paul noticed these 5 things. And this is what happened. They received the gospel presentation. 2, they became instant followers. They became the followers of Paul and Silas and Timothy. But remember, there's the other part, and of the Lord. They followed the will of the Lord. 3, they became an example. They became a typos. They became an example for all other believers. And remember, there was that verse where we looked at that the word of the Lord was blasted out. It sounded forth to all parts of the region. 4, they turned away from their idols. And 5, they're anticipating the return of Christ. Manaya whiaua le atua mō tātou I le tai au le nei. Whai mai le whaipuna e 5, a wā e lei o atu la mātou tala le lei ate o tō na o le upu, a o le mana, ma le anganga paia, a toa ma le mautino a lava, ina ua o tō I loa la mātou wā mio, ona o tō, a o mātou iai ma o tō. Tau ina ia Faamaonia tele le atua, ia te oe, a vele upo le atua, Ta'iala I lo savalinga I me neiva yaso Pea kule anofa le li tātou te auhia Tātou toe whaatasi I le vai yaso a sau tātou talo. Let us stand and let us pray together. Whāteitai me upo le ni te talo O te talo ai Teitai nai tātou Le tu ai Whaatai ia e lo loto Ona o lau upu Whaafetai I le ekalesia I Tesalonia I whaamanatu Ia te au Ina ia o talia le tala le lei Ina ia avea au matangata e muli muli Whai au ma whaawao Li watu ia te oe le atua soifua Ma whaatalitali le toia whio mai o lo walo Whaaftailo whaamalosi Whaaftailo whawhangu Ina ia o wola pea mo oe I swafo Yesu Amen. We thank you, Lord, for your word. We thank you for your truth. And we thank you, Lord, that we have been encouraged, we've been convicted, we've been challenged, we've been edified this morning by your word.
Father, help us to continue to look at the church at Thessalonica and be exhorted and encouraged by the faith of this brethren. So blessed be your name for your word and your truth. In Jesus' name we pray. Amen.